Қызылыр Базахастыр аймағында оға саблық салтын саналышын алтынар ыртын алаптығынымық. Қызылыр арасында олнымықтың хайжыл көрбепедір ол оғастың сабан барған. Чешыру аймағында аны оға жақсы ұшын болдыр Семен Прокопьевич Кадышев. Амды салғын команд Ахасқа Кадышевтың базылығын алтынарының үзігін толтыр берір. Среди кызыльцев и качинцев большой популярностью и народной любовью пользовался героический эпос «Алтын Нарых». На сегодняшний день наиболее известные исполнения Петра Васильевича Курбежекова 12 тысяч строк и Семена Прокопьевича Кадышева 5 тысяч строк. Оба варианта исполнения сохранились и до сих пор почитаемые в народе. Небольшой отрывок из эпоса «Алтын Нарых» варианта Семена Прокопьевича Кадышева прозвучит в исполнении Салгын команд Ахасха. Şobağa tören altınarık şonun üçün şobal şöredir. İnege tören altınarık ildim üçün ener şöredir. İne bodırıdır altınarık. Arıncolak sabdarıt haltınıp duradır altınarık. Şarboğan aksın jaygap duradır, şazı putkasak duradır altınarık.
Kız şonun üçün şobalı bilerek günge tüste ve sülürgüşür ve saksavdar oylaza oylatıp duradır. İldin üçün enelip irtirek günge tüstebіз. İrtirgüşür ve saksavdar oylaza oylatıp duradır altınarı kız şaksızlık. Arıncılıq savdarat şalbaya tüzü panday oylan. Aşırgastı akşazılır savdaratın artır sonda köpün halı podaradır. Arıncılıq savdarat çilbegey kus şili panday oylan. İzirgastı ginşazılır savdaratın artır sonda köpün halı podaradır. Sınların kümüs at tüzü bodaradır, bildiretirin oluk soğların köp kese tüzü bodaradır, kıstın gülgü altınar. Sınların köp azat tüzü bodaradır, dolgalı baklan olup soğların köp keze tüzü bodaradır, altın arı kızımdır.
чобалып өлөрө күнге түстүбүз. Өлөргө шүрбес аксамдар ойласа ойлатып одырыдыр. Илдин үшүнүн элип ирттерө күнге түстүбүз. Ирттерге шүрбес аксамдар ойласа ойлатып одырыдыр. Алтын ары кыз жаксысы. Şirin bözük ақсының қайлығылы шырды тұршадыр. Алты қанатты қалашылан алдың сықпар базын ақсын үстінен ақсаптар.